Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigado pari bata bani panorang sogot nerion pasadahita purta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani panorang sogot nerion malas tumang uhur nami. Boy hanami puho ibagas malas niuhur. Ibagas na jorgit aganupan ihatenger hon uhur nami halani hamdo na menjagai hanami na mengundingi hanami janah na menramotkon daging pakontunin nami humbani uhur ni si jahat halani Tuhan ibagas sogoton bani ganupan lawan nami bani ganupan horja nami hatamuin matongtong nagabisuluh ban nami asi ibagas malas nyohor janah tongtong marsangap ham ibagas ganup pargulmiton nami sa ganjang nido mari dekoran akmo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami coram manami rapakon tonggo nami amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marayan bani panorang sugot nyarion na buisi si hanami marhitehon ni channel YouTube on Rigapan sigano pari batah bani panorang sogot nyarion Kamis tanggal 2 Februari tahun 2020 aima tersurat bani buku Matius bintu 5 ayat 8 nama katahon sonon martuah ma paruhur na borsi ai idahon ni sideado naibata yulakya nami salinari martuah ma paruhur na borsi ai idahon ni sideado naibata. Taganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus setuju do hita tene anggo ibagas perguluhan taon na utama atap penatang si bagalan si paraya konta aima sonaha ase guluhta martuah anggo bani bahasa Indonesia ni isobut tene berbahagia atape boy sobuton ta tarpasu janah maningon doho mani ihap kon hita ay bahasa dum matomon tarpasu guluhta marhitehon ni aha marhitehon ni ari lupus ari ihap kon hita tongon sonahan e bata menjagai hita manramot kon hita humbani surah-surah ni simbolis humbani surah-surah ni parjahat janah papiturhon uhur apa pikiranta ase lambin ibotoh kita ahado nagabe harosur ni nebata tapi ulang lupa hita gatido humani agi ibagas parguruhan tasigano pari gue tumang halak na salah lakkah mangindahi hatuahon ibagas parguluhan ni namambahen ahana adong ibagas parguluhan taon nagabe harohan hatuahon ni baik ay habayakon jabatan harta na buwe pangkat gabe mambahen buwe halak kecewa halaniaha do mapetongon buwe artani, buwe habayakoni, sirsiron homani, tapi tong ope lang mangahapkon martuah. Halaniaha taridah doai ibagas parguluhan ni sigano pari. Urang parduli hubani lingkungan ni, urang parduli hubani hasoman ni, halaniaha halani fokus ope iya hubani dirini sendiri. Nah totu on manay sinobut tene mangindahi hatuahon nalang topat. Sa sitong ni hatuahon ay marharohan humbani nebata. Jana bani panorang sogoton isobut do bahasa martuah do paruhur na borsi. Nah ternyata hitaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang salah kabeni anggo bayakham anggo buwe artamu tapi
maningon do hapeni ase tongon-tongon martuaham maningon do bersih uhurmu, maningon bersih uhurta. Artini ai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na martuah ay maparuhur na bersih langa dong ibagas uhurni nalegan, mga jamkon nalegan, marpangarapan ubani nalegan, manombah nalegan, atap makortsahon na lang harosuh ni nebata, atap pe lang makarusukon na ihagigihon nebata. Artini ay halak na martuah na mangidah nebata, na buhay mangidah nebata, ay ma anggo ibagas uhur ni langadong naligan subali harosuh ni nebata. Na sipata na tubuh ibagas parguluhanta ay ma harosuh ni daging, harosuh ni duniaon na manggoki hauhuronta. Na totu ay masipata na mambahen gabe lang martuah kita. Ididah kita mamisal ni gulog niya somanta nalegan, gabi bulisah mahita, halani aha na dong bani halak nalegan, langa dong bata. Nah, totu uhur na si sonon ma na mambahin hita lang gabi martuah. Halani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ipatakas kubata bani panorang sogoton bahasa halak na martuah, halak na tarpasu-pasu ay ma paruhur na bersih. Na totu songon na urah do sobuton hataon. Tapi ibagas praktek ni mahol tumangdo sonaha ase bersih tongtong uhurta ibagas na mandalani kuluta si kanu pare. Totu sonaha do ase boy tetap bersih uhurta ibagas na mandalani guluta si ganu pare. Maningon tetap do hita tene mangguluh ibagas hata ni nebata. Artini ay maningon hata ni nebata do tetap na marbagal ibahin hita ibagas sahuronta. Jana maningon hata ni nebata do tetap ibahin hita na mapargugui hita. Ase lang betar ganggu uhurta, lang betar ganggu pikiranta, lang targanggu beha porsayonta. Ibahin aha na masa ibagas parguluhan taon, atape lang betar laju hita bani hajengeson ni dunia on. Jadi boy matotap kita makatarima kasih kon aha na dong ibagas parguluhan ta. Nadok icaluhita kumbani Tuhan halaniaha halani ididah kita nebata. Jadi pitah mangidah nebata doma puas kita, doma puas pangahapta, doma malum haganupan na adong horahan ni tonduita ibagas parguluhan ta si gano pari. Halani izin ididah kita nebata sarupa doai songon sadani ombah na itadikon irumah. Mabiar ia halania langa dong orang tua ni irumah. Tapi izin ididah ma roh orang tua ni rup maside irumah ai malas tumang ma uhur ni. Age pelang ibere permen, age pelang ibere roti, age pelang ibere kue, halani dumarap ia pakon orang tua ni sukup maai nagabe malas nyuhur ni halaniaha adong matingir nyuhur bani nyomba ai langa dombe naboy mangganggu si. Nah on mahomani hatua honta ibagas parguluhan ta si gano pari anggo totap ma ididah kita nebata ibagas parguluhan ta si gano pari puas mahita langa dombe nalegan naboy mangganggu paruhuronta, naboy patubuh gobir ibagas pada neguluta halaniaha halani doma ididah kita nebata. Ase tetap ma paborsih kita uhurta, ase boy ididah kita nebata mardalan rappakon hita. Amen martonggo mahita.
Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase martuah kanami tong-tong. Ibagas ganup sura-sura ni uhurmu. Ibagas ganup tanggung jawab na yapehonmu. Janah ibagas saganupan pargulmiton nami si ganupari. Ase barang ahape tongon Tuhan na sihol horjahonon nami sa ganjang niari on. Posma uhur nami. Anggo hamdo tongon narapakon hanami. Sukup main tongon Bapa. Nagabi onjolan ni malas ni hurnami. Nagabi onjolan ni hatuahon nami. Halanya Tuhan martuah mahanami tong-tong. Sanggah ididah hanami ham. Rapakon hanami. Mandalani guluh nami si kanong ari. Ase bani sugot niya riyon. Ipondos hanami ma. Guluh nami hubagas tanganmu. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras bata ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andohar matongon, guguh apa idop niuhur ibagas pambubay nito dinapasing, napaborsi uhurta. Aseboy tetap ididah kita, nebata, rapakon hita, ibagas lahwanta sa ganjang niarion. Shalom!